kont toħxon, kont effeminat u kont binnuċċali. Ġifieri U bxarek nokli. bxarek offa. Offa. Ġifieri kont naqra target tajjeb mhux ħażin biex taxxaq dak iż-żmien nuċċali li jażlulhom imissieri kien proprju ta' Harry Potter. Però l-mami għal xi raġuni ma nafx għalfejn m'għandunax li kien hemm ċans li jista' jkun illi ma nkunx straight. Waħdi ta' naqra iktar bi kbira niftakar. Tant. Spiċċat miskena kellhom jagħmlu ACG u kolla xi xokk kien naqra kbir. U kien li żbaħ naħseb mument illi stajt inqatta' mal-papa, not knowing what is to come. Imma it was a beautiful moment. Vera kien moment sabiħ ħafna. Within a few days nafu li triq tal-papa waslet tal-aħħar u f'daqqa waħda out of nowhere il-mommy might actually be on the same road u fl-istess ħin. It was such a beautiful moment li qasbis kelli għalfejn ngħid xejn, just ħarisna lejn xulxin u fqajna nikbu kollha kemm aħna. It felt so real, it felt so honest. Ngħidlek le m'għadniex nista' nkanta kif kont qabel għax wara f'ċertu żmien nibda ninħanaq. Ġifieri il-vocalability m'għadix l-istess kif kienet qabel. Matt Black, il-mistieden li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.